الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالي تماشاوان عزيز، قالي برايم مسلمان، قالي خوشكو بران. اوا پروگرام ما دیسا وقت مینی هر جار ام پروگرام خود دیسا پروگرام خود دلنا میوانه ودا ل بربانک تیوی دا ل برنامه باورین مدا برای خلق عالم او کرنا خدمتکاری و پروگرام خلق عالم تخ وسیله یکی خود تخ رونق بگینه دل هر یکی ما خلق عالم تخ سبب یکی انشالله به ایمان به دین اسلام ام خورد ببین گلی تماشاوانه هیجا ام دیسا وقت بین هر جار ام دیسا میوانه وانا لجم وانا ایرو ام به میوانه خواه ام به کمکا خلق عالم ام هن گوتو بیجا بکن درقا شریعت ما اسلام و چه تکلی نابرا جواکی و شریعت هست. اما بگرانی اف پروگراما ام قواتا خون اشاراتی وی اکی دکن بنا اساسیت بتون تماشاوان ما کرده مسلمان و بطایبتی آسیانوین و روسیایی نها لبندا ما لوی داره میوانه ما هنه ام رجی رجا دکن میوانه ما بشتری پروگرامی بکن کرم کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلی میوانه عزیز، میوانه ما پر میوانه پر بهانه خدمتکاری دین ایمانه نه هم درس دارن هم معلمن گل شاگرد بن دسته آن درباز بونه روژا ایرو خلق عالم ایشه ها نصیبی وان کردیم لبجم ما لوی پروگرام ما دو میوانن یک جوان سعید کربالله اوجی درس داره لمدرسه که آمده لدیار بکری باکری کردستان لترکیه ما رنگی یک جی برای ما سیف الدین اوجی درس داره یک زاروکا را مجور دوه درصد ده زاروکا ده خلق علم سبکای بده و ایشیوان ده خود صحابه لآخرت لوان را بده نفساره کرم کن. یک بیوانی ما دویم جی کک سیف الدینه گلی میوانا ایرو از دخوازم بگرانی ام سر زاروکا بسکنه درقا پرورده زاروکا لریا شریعتی و
ایرو چه قاس دین ما اسلامی دنگ ودقتین بنا زانه بنا از دخوازم وردا دست دا از برخ بما برای مای سیدای کربلا در اقاوه برا بکرتای من را بیجا پشتی ام دروازی میوان مای دویان بده کرم کن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدا جوا راضی به جبوی خاطره کو تلویزیون کوها کن خدمتا دین دکن خدمتا اسلام دکن خدمتا گل خو خلق خود دکن دوی نقطه دام و تقدیر دکن خدای تعالی خدمتا و هیزا و قوتا و زیده تر بکه خدای تعالی بکه وسیله هدایت و هشیاریا گل مسلمان کرد و تمام انسان انشاءالله. پروردایا زاروکا آپچوکا یعنی پر پچوکتی دا تی دست بکنیم کارن به وی شکلی بهینا زاروک نهاتی دنیای پروردایی جور دا دست بکنیم براستی یعنی دین مدا مثلا زاروکی که نوتی دنیای دگوی راست دا آزان بخوندنه دگوی چپ دا قامت بکرنه و ناوه کی خوشک لی بکرنه پشتی که هم ببیجه بخبردانه بکه و خدای وی پی بده ناز کرنه اصل جبر دا تی دست بکرنه وندا پشتی که زاروک مزن دبه 4 سالی 7 سالی 12 سالی اسلام لسر سکنه یعنی کوان زاروکی خود ام ده تربیه اسلامی به تربیه قرآنی به تربیه دین بدن را کرنه براستی اصل تربیه زاروکا نجبر داجی هینا دیو باو وان نو به هورا زوجینن زاروک هینا نهاتن دنیای جور داجی امکارن ببیجن پروردهی و تربیه زاروکا جور دا تی دست بکرنه یعنی وقتا انسان چوا به هورا بزوجه پیرگه کی مسلمان صالحه تقوا کو بنقینه جور دا تی دست بکرنه اوجه و شون دا بزواجه سایدا ببارینه ادخوازم پروگرام ما در بازبوی ما و یکا کندویژن ام سر سکن نه ادخوازم بگرانی زاروکی عمریان تملیان یه مکتب نه ام بیجن گوری شریعت ام بیجن ایرو ام چاد کارن زاروکی خون ام بیجن آلی که مکتب ام بیجن زانبونا شریعتی نانهی کرنده مثلا ام بیجن ام چا بکر وان دو زانبونا ام تقنا چا که ریکی دا لریکی دا به تبلی هف بکن که زار قوت بکن که بکار و خدا درباز بکن سراخت بین بله ایرو بخو وکا گوزی باز کرد ام بخو تریم لمدرسه دمینن ام لسر پروردایا زاروکا سکنن ام ریوان براستی پریوان 10 سالی 11 12 سالی حتانی 20 سالی وان زاروکی هانی هنک جوان هم لوی داری دای مدرسه دادمینن و پیرا مکتبه جی دخوینن یعنی جدر و مکتبه جی دخوینن یعنی هم زاروک لمکتب دخونه خواندنا خونه حکومت درباز کن دولت درباز کن هم لمدرسه خواندنا خود درباز کن بله به وی شکلی یعنی زاروک جهر دو علماجی خودی پارن یعنی هم بید مدرسه دا علم عرفان عبادت نمش تربیه درس حدیثی مثلا هناك زاروکی ما دورا 35 حب حافظتیه دکن مثلا قرآن ازبر دکن جبر دکن و پیدا بچن مکتبه جی مثلا ببیجن مکتبه ناوینی لیسه که هم ببیجن دورا دچن زانینگاهه یعنی علم ترکی یا علم فنی نه محرومن و بله علم مکتب تانی دبستانا که هم دبیجن
نکافیه نبسه لورا مثلا شرط من وان درنانا از باورم لگلک تمام دولت آجی بوی شکلیه ده مکتبا دا ده دبستانا دا وان ماموسته که معلمه که درسا ددن ندوه شعور و فهمه که درسا تربیه و اخلاق و یعنی هم ببیجن نتویان یعنی هنه که خودی شعور و هم ببیجن که زاروکا خوشک بدن راه کرنه بدن تربیه کرنه هنن اما تمام ماموسته آج برکن نوسانن نورنن مکتب وان تیر ناکن مکتب وان خوشک پرورده ناکن لازمه علم اسلام به علم قرآن به تربیه اسلام جوان زاروکی ما بین را کرنه ام یعنی سیدا یان لمکتب به اخلاق پر زاروکا نکام بنا تیر کرنه یان بهتر شریعت دکارویه که بکار و زاروکا بتیر بکن به هلا اخلاقی دا راست فهم کرد سیدا بله بله یک جی مثلا مکتب سر سبی ساعت 8 نهادان ببی سر سبی چه ایواره جی دان ایواره وان عصریا کی ودگره اویا تانی نبس فقط وقت که ببی که مدرسه به دائمینن ام ببی با ما 24 ساعت زاروک دخوینن وان زاروک یعنی تمام جیانا خو برابونا خو برونشتاندنا خو بخوارنا خو بوخوارنا خو بخوا خو به هشیاریا خو تبد بني کنترل دانن سیدای مزن عالم ما با اخلاق وان راد بنیانی و لبی درجی مثلا به درس حدیث ابوان دن ازبر کنی مثلا انا زارو که ما 1000 حدیث 2000 حدیث 3000 حدیث 5000 حدیث تبجي حديث التربية أخلاق أدب لغورا إسلام جيانا إنسان ويتشوابه يعني معلومة ويه يعني أجل كنا شوا وجود خوار احتياجاي بخوارنه هي بفخوارنه هي بالنفس هي وجود أيكو جيانا إنسان بسر نقاط له وجود والروح الروح شيء احتياجاوي معنوي ولا بعبادت هي ایمان هي بباوری هي شوا ام وجوده بخوارن و بخوارن تیر دکن دوی کو ام روحشی بمعنویات تیر بکن کو روحش معنویات وقتا کو قدا خو نگره روح دکه والایه روح دکه درومکی روشکی گلگ نخوش يعني ایجاد دوی کرم دوی ام زاروکی خو نسل خو ها دبستانا دابه د مکتبا دابه د کدره دابه برابه به لسر دی و باواجی او دکه وظیفه گلگ مزن دکه و لسر معلم آجی ماموسه آجی وان زارو که ما د مکتبا دابه داخل دبستانا دابه تعلیم اسلامی دین وان جوار رابه لورا ام مسلمانن اویا ولات اسلامی ولات مسلمانای كوكا إسلامي يعني الروح مدى الروحيات مدى إسلام هي يعني سيدا القراءة كي أفهر وردا كتي كرن مثلا نام بقراني تنسر مسلمان يجي أمتي تسكن مثلا لوان زاروكا چه پرورده تی کرنه ایرو بریا شریعتی با چه لازمه به پرورده کرن که غیر مسلمان را چه خوری ببین مثلا ایرو گل حزبانه ام بیجن به ایریشا دچه نصر ام بیجن نه مسلمان غیر مسلمان تشتا مثلا سر جواکی آنا ایرو چه تربیتی کردیم مثلا ایرو امزانن زمان پیغمبر علیه السلام دا گل ام بیجن ملت باشقه جینه به دین خوب عرف عادت خوب ام بیجن مسلمان ایریش نکریا مثلا ام هلدن زمان حضرت عمر هلدن زمان حضرت عثمان حضرت علی مثلا ایرو چه ام بیجن درس که پرورده ای تکرین که زاروکی ما کردا وقت مسلمان ایرو اخلاق که هلدن زمانه ام خود ذاتن کرد عملات که ایسان عملات که سیویل عادله بتمامی اگر لبنگه دا بدی حسب
ام همو ملت حز دکن یان بله دل ما همو کسر وکریه دل ما همو دینار وکریه لدی ساجی ایرو گوری زمان ویکو ام دجی نه فتنه گله که مثلا چه بله پرورده بکرن غیر مسلمان را نوا جواکی دا تو چا خوری بود خواه تکاسه تکرن بله از خوازم ویاجی ببیجم انا اسلام دیروکا دنیای دا دیروکا انسانیت دا ج تربیه اسلامی ج پروردایا اسلامی ج اخلاق اسلامی ج قانون و نظام اسلامی خوشتر بلندتر مستر کاملتر تو قانون و نظام و عرف و عادتك تنه يعني لورا اوه کوی چه کریه و جمرا شاندی خدای تعالی خدا چوا کامله به نقصانه قانون کدانینه شریعتا کجمرا شاندیه دین کجمرا شاندیه او جی به نقصانه و اسلام جخوزویا ببیجم یعنی حق تمام انسانا تمام ارقا تمام قوما تمام دینا جی دایوان دی اسلام دا یعنی دین ما حق تمام مافی تمام قوما گلا ملتا دینا دایوان ای زمانا ای ارقا کو ام ببیجه قوما لی بنیره امج حیات و جیانا پیغمبر خوان بیا فهم دکن وقتا صحابیه کو مسلمان بونن تف زمان خو هاتنن تف ارقی خو تف قومی خو هاتنن مثلا ام دبیجن سلمان فارسی يعني بيجيكم مسلمان بو رسول الله عليه الصلاة والسلام جيرا نقول تي فارسيا خديني في دري ام فيا قبول ناكن تي هو اسلام بي تبي هيج ام بعض كم بي سلمان فارسي ام دبيجي مثلا بلال حبشي ج حبشي ثاني تبي حبشيتيا خو كتي اسلامي جوي حبشيتيا ويجي قبول كريد بي ام دبين بلال حبشي تيكل نابه ام دبين سهيب رومي يعني تيكلي روميتياوي نهاتي كرنه د پشرا جبان کردی جبان صحابه کی کرد بی مسلمان بی هم دبین جبان کردی یعنی به شکلی اسلام حق مافی تمام کسا و ای حیوانا محافظه کری پاراسیه و به شکلی بخشکایی نیزی تمام مسئله بویه انسان که بخوازه حق خو بخوازه خدای تعالی جیرا خطه دانیه لازم دوی خطه دا وی حقی خو بخوازه ایجار جبر که ام اسلام دور خستن ام ویا ببیجن یعنی به پیلانا به پروژه یا ام دین ما دور خستن ام جاهل مان قوم ما نزان مان ام شون دا کتن ما اخلاق در وگرد ما اخلاق سوقاق و جعده و کولان آگرد ام دین خود دور کتن وقتا انسانه که کج دین دور بکوه هر زرار جه ته هیوی کرنه یعنی دبه که هر زراره بکه آیجا لازمه ام وان زاروکی خود ام جوی وان اخلاق در وان اخلاقی که نه اسلامیه ام خدمت بکن ام به مدرسه به تربیه دین ام وان بزیورینن سر اخلاق اسلام سر اخلاق دین سر اخلاق که خدای تعالی نشانی مدایه آنجا به وی شکلیه یعنی حق ما اتفاضم ویا بیجم د پاشیا خبردان خدا برهف بکم یعنی دی اسلام دایی بی اسلامیه به قرآنیه به دین خدای تعالی جمرا نشان دایی نمونه پرن یعنی و هم ببیجن د دیروکا صحابه دا د دیروکا تابعین دا پیغمبر علیه السلام و چقا سنا خوشک انسان هاتن پرورده کرنه چقا انسان قنج را بونن فایده وانجه چورا وانج درو دور وان را چه بویه جمرا نمونه پر مزنانن و اسلام مدنیت آوا کریان یا اسلام مدنیت هانی اسلام انسانیتی هانیه اسلام اخلاق بشی هانیه اسلام براتی هانیه اسلام جیان هانیه اسلام بختواری هانیه حضور هانیه یا سبب کیرو لولات ما خصوصی مثلا ولات کو کرت دا دجین جبه کو خوین ته دا شین ته دا حسر چابات دا امج اسلام دور کتنن امج دین خود دور کتنن امج اخلاق بله اما بزرنا و داره امور دا بسکنن ام بزرنا با میوان خونیدنه اما وردا دوام بکن اونها نکی نفسا خلدن وقتی هم امام گلی خبر دن
هندره ما دکاله یعنی گلتشت هنه ایرو نراستی هم دوینه بله جا گوری وان نراستی هندره ما دکاله هم تن اج هندر در ندر با زانی خدا جوار راضی بی. سیدای ما اج روحاییه سیدای ما دنه میوان سیدای کربلا اج آمده مرکز ولایت ما باکور پایتخت خازم برای ما مکان حضرت ابراهیم علیه السلام بله اوجی آخه که پر پیروزه بحثای قرآن کریم داته کرن دشتا حرانه سگوتی او چه که سیدا گو چه جدایی ها نابرا پروردایا مدرسه روحی تکرن قایده که پروردایا و که بواته کرن او یه مدرسه لباجار آمده تکرن اندکان به کرتای لتماشاوانه مرا من نظمان دار سیدا يعني المدرسة شريعتي ده بر جداي تناي براستي ام بي بيشن يعني yani lazım değil kaide metodiki mesela metodik يعني ام في ام تخاذي هيك تكن من هاي في مسألة قاضي محمد دماغ الشارشورا قادا اوكي شيء دخن بدار دخن ويش كذا دبي يعني تفرقوا وبان قومي ده جبتنايه بس دو تشتا جوات خاطم يك بخينن ويا دو داج بيا كتير دا بداوا هيبه يعني إدوك أم كرت كو أم پرورده هم كيما دخوندنا مته يعني براسي أم برناخينن وقت نايش لك أم بربخينن أول حوجه كو أم بخينن يعني أم ما تجي بخينن بتشوك بخينن إذا پرورده هي زاروكا براسي هكي أم تكن زاروك تيوان يك زاروك حياة 3 سالي كسياتوي براسي هي وش غيرودني يعني وقتی که جدیه خود ولد حياة 3 سالی كسيات لسه زاروك رودني شخصيته چه دبه که 3 سالی شده اسلام براسي دخوازه 4 سالی شده پروردهی زاروك دست پی بکه وکه گوته اول دخوازه اخلاق انسان بوام بده ناس کرن ربي وام بوام بده ناس کرن الله جانا problemi tekniki dibin بله yani بله tamaşalar Seyda ondukan devam bikir hatta Seyda'yı ma baştari programı سیدا باسا پروردهی کر لوی درجی مثلا المدرسه ما زاروکی کتین ام عولی درس تجوید ددنوان يعني قرآنك قراءتك صحيح كو تشوا قرآن بشكل كي كو بغلطي بشاشيتي بخويني وك چند مها ام درس ايجار بفيارا بينشش ما حاضري آمادهي دما آمادهي ام دبيجن زاروكي ما دتميج نميج خوارن و خوارن ام جبوي چه دخوينن ام جبوي چه بخوينن ام بیا نشانی وان دادن و جیوشون دا ام درس شریعت دست میج نمیج عبادت و لگورا عمر زاروک ام لیدچن د 5 سالا دا خوندنا خود قدینن وقت مدرسه که هونجی دزانن دوی 5 سالی دا زاروک ما درس حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام درس حیات پیغمبر ما زاروکی حتی وفاتاوی اولی بکنیتی کرتیتی هم هی زاروک هم ددوان فقط وقت خواندن وان پیش داده چن تمام سیره اخلاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام به شکل کی کو تیدا اختصاص بکن اختصاص یعنی هم نشانی زاروکا ددن و درس تفسیر د مدرسه مدا تفسیر قرآن گوتنا اختصاص چه تشتاوا بونا يعني تماشاوان هيجا بكرم برونيك بكن هناكي ها بله بله باكري باش کنون قجدکن يعني مثلا د حیات جیانا پیغمبر مدا ببن خودی علم کی کور ببنا خدا زانبونا که کور يعني مثلا نكو حياة وجيانا پیغمبر ما دسر بخوين نهارن يعني بتم برفرهي يعني ببرفرهي ما دورا براي سيف الدين قد
اما زي خبردان اخو بقدين براي سيفدين ايجار ج قرآن جي مثلا درس تفسيري ام ددنوان تفسير قرآن عولي بهندكايي وقت عمري وان بيج داده چه ايجار ام زيده ددنوان ايجار پشتی کو خواندن اخو خلاص دکن پر وان تيجا دفرن او بخوين داد كبنا علمي خواندنه زانبونه او بخوين داد بخوينن ام بانجيل دا كتاب حديث اي شريعت اي حياة پیغمبر ما اي تفسير او بخوين دا ليفه دبن و دا علم اي فرمي دا اي رسمي دا جي دخوينن دبن ملا دبن اي قدرو دبن واعظ لتركيا يعني مثلا ji medrese me ku derketin waa'iz henin dibin müftî pêşiya wan vekirînin yanî. Elhamdülillah. Belê em dorê bidin birayê xwe. Seyfeddin Seyda kerem kin. Problemi teknikî telefonam sincire ji berê qasê qutube li me biborin. kerem kin. Urfa pir germe. Urfa 41 pîleyê niha. Maşallah. نهار چلوک پیله تلفن سنجرش برای خاطر قطبه لما ببارن سیدا yani me gote kesayeta zaroka haya sesali rudne ila İslam 4 sala şu de debe ki mesela de babi xnas bikin terbiye wan rabbi xnas bikin çava desmeşte girtin cirati çi mervanti çi vantışta hatta ku derbas mektebi be 4 sala şu de nişanı wandıdır yani demak ku meref Endülüs diyor ki Endülüs'e dixuyne ya Bağdat'e dixuyne ve işte emdudet binin. Yani 4 sali haya 6 sali seydayımın ev perverdehiya ahlak didirwan. Yani ki velatê xwe hez bikin, insanê xwe hez bikin, ji Rabê xwe hez bikin, Rabê xwe naz bikin. Ev ahlak wê çaxê didin wan. Piştî ku 6 salî şûn de wek naku em dibin medrese yani wek naku Seyda Melek Kerbala qal kir dersan medrese Seyda Hayya 9 salî yan 10 salî didin wan. Yani döwle çi heye işte şeriatê dixwînin, Qur'anê dixwînin, dûr de van ilmê xwe tamam dikin ji 10 salî şûn de derbasê ilmê ê fenî dibin. Yani ilmê fenî esas di perwerdahiya İslamê de ku me di dîroka İslamê de xwandiye dibe ji 9 sal yan 10 salî şûn de dibe bigirin. Zarok hem Rabê xwe tam nas kiriye, ibadetê xwe tam dike, wextê ku bibe alimekî, bibe zanirstekî, bibe em ê bêjin doktorekî yan bibe avukatekî wê çaxî çi bike, wê tirsa Xweda, xewfa Xweda di dilê wî dibe, wê ne ku ji bo berjevandiyê van tiştê han bike, wê ji bo xatirê ku ji gelê xwe re xîzmet bike, ew tiştê xîzmeta han bike. Yani hewce divir de em perwerdehiya insana wek Seydayê Kerbela gote belki cizikê dê dest pê dike ama li ser rûya erdê watê ku em difikirin misalen zarok 1 salî be yan 2 salî be ku dê bavî wî li cem wî derewa bikin zarok di kesayeta wî de yekî derevkar çê dibe ya dê bavî wî wextê ku li cem zarokê xwe qala berjewandiya dunyayê bikin em ê wiha berjewandiyek bikin em ê wiha vêya bixapînin em ê wiha vê perev dest bixin wextê ku cem zarokê xwe ev tişta nîşan didin diştexinin zarok kesayeta wî çaxê rûdine yani dibe çê dibe însanekî wek em ê menfaetçî li ser menfaeta xwe dunyayê dorpêç dike avê însana sibê wextê ku wîtêxî mektebê mekteb tu fêde nade wî yani îro perwerdahiya ku ya devletê em dinêrin tu ji ilmê fenî pêv tiştekî nade wan ew ilmê fenî jî bi kurtasî dide wan nek em ê bêjin wan jî têr dike hewce ye dê û bav ev ya baş bizanin şêxê min Seydayê min gerek dê û bav bi taybetî li ser zarokê xwe bixebitin yani van perwerdehiya ku li ser ehlaq bê zaroka dayîn gerek bi taybetî te bisekirin îro rast e li Amedê li Rihayê li Sêrtê li Mêrdîn li vê Kurdîstana Bakur elhamdülillah hinek medrese hene ku li ser terbiya li ser perwerda zaroka dixebitin û wan dînê wan Rebê wan bi wan dinas kirin bes li cê ku kurmancê me lê dijîn em ê bêjin li İstanbul em ê bêjin li İzmirê em ê bêjin yani li ser Tirkiyeyê ku ez ê xibatê bikim li ser welatê wekî dinê
belki ev tinabe yani ev imkanı ve tinabın ve darkı xabişin medrese ku ev perverdahiyan bidirwan hawceye de u bab lekediribin yani Kazakistan jibin ekun hal megodarit kan birayme li Türkiye bin li Özbekistan lekediribin hawceye ev bitaybeti li ser ahlak li dmal de bizarkı terbiye bikin yani wan nesperin devleti bran nebejin ev zarok ve her devleti ve mekteba devleti medresa devleti ev tiştiyan bu xide ve lور ev tiştiyan بعلمه ev tişta ve tenabe yani bra tenabuna ev tiştiyan zanibin li Türkiye yeki zanıs heye li ser terbiye zaroka jedbin doğan cücel oğlu tespiteki ve acib heye dibek li Türkiye ve dibeji dibek Türkiye insan vakti ku nexandabe yani خاندانی به مکتبات devleti ne xandabe dibe ve insan ki temize fakışı fıtratavi de zitne xarabitne derevtne çe demi dibe de perverdahiya dibe devleti de bastı be dibe ev insan çavi bir hava kidine ve dibe çe dibe dize enmezin dibe yani derevkari enmezin yani van derevkari mezin van dize mezin dibe geçti dev perverdahiya dibe devleti de bastı ben juan da tkebin misalen İro li Türkiye beriya ve 20-22 sal beri nave Murat Demirel Braziye Sarıközleri Türkiye bu. Evi siyah mektep xandiye yani aşta bilind siyah mektep xandiye vi banka ki abakir olsa ve banka 3 milyar dolar peri millet xwar o ceza yine xwar yani ceza ki pırsıvı xwar yani emved bejin perverdehi ku em bisperin devleti devlet wan insan dernaxe wan dizek dedixi derevkar dedixi insan ki menfaşi dedixi bes em çi bikin cek imkan lê hebin wek Seyda Melek Kerbela gote medrese lê hebin em zarokê xwe bişîn medresê rad medresê de perverdeya xwe bikin li wir rebê xwe naz bikin helaqê xweş li wir bigirin bes wextê ku li wir ev imkan tune bi her yekî bira rebê xwe naz bike dînê xwe naz bike o dumala xwe de rebê xwe bi zarokê xwe bide nazkirin Seyda daqekî erê gorî fikra we on divên bira zarok mektebê nexwinin medresê bixwinin tenê yan on gorî fikra xwe on dibêjin hem cê ku mekteb tê xandinê bi zaroka zarok li yani mektebê bê medresa nevin erê meha fehm kiriyan on divên bira zarok li mektebê nexwinin ku xerav nebin mesela em nabê bira zarok ji ilmê fenî dûr bikevin em çiyan nabêjin bes em dibên zarok ji bo xatir ku rebê xwe nas bikin kesayeta wan li gor İslamê bi cî ve bibe imkanı îro medreseyek li Kurdistanê me hene em zarok medresê mektebê yani medresa xwe ilmê xwe tehsîl dikin rebê xwe nas dikin o ji aliyeke vedinê ve ilmê fenî dixwînin ama bes cêk medrese lê tinebin bira dêw bab hay ji wan hebe rebê wan li mektebê yani li mekteba devletê ji wan nayê naskirin qal ji wan nakirin ev zarok êvarê hat malê dêw babê wan terbiye wan bira ji wan bêje bê min rebê me heye yani yek me gote perverdehiya zaroka ji 4 salî şûne dest pê dike me vê gotibû kesayeta wê ku tam rûnê rebê xwe tam nas bike misalen rebê pêxemberê me Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çi dibêje bi yek zarok bu 7 salî li me jî pê bidin kirin pê bidin naskirin û bu 10 salî îdî emir lê bikin ku bira li me jî bike ev ji bo çi ye ev ya ku vê insana îdî perverdehiya ku em ê bêjin ahlaqî wî li ser rûnê ji 7 salî gîdî yani bi me jê gerek ew taç bibe yani bi me jî taç bibe ama yek insanekî wextê ku 7 salî li me bike ev tê vê maneyê ku vê insana îdî hinek sure ezber kirine îdî vê insana hinek hereketê li me jê kirine yani em mînaqa jevdûr dînin yani em vê dibêjin naskirina rebê xwe ehlaqê ê xweş ku li İslamê ji me dixwaze li ser me rûdinê ev ya medrese hebe em bişîn medrese ku medrese tinebe em bişînin mektebê ê devletê jî ev nayê vê manê veya em ê li malê nedin wan em ê li malê bidin wan em vê dibêjin yani em dibên bira ev tişta nespêrin devletê yani ne ku em bêjin bira bispêrin devletê wazetî devlet
وان پرورده دکه وان تربیت دکه ایدی او چه دکن برا بکن مثلا الوی درا هنک ریشاشی ام جبرای خاره ببیجن زاروک دی باب دبی برا زاروکی به دکتر yani çi dike bırak beraber doktor yani fikri di babê û hayt beraber doktor ew zarok dibe doktor yani dibe bijîşk li ji însanla yani ji mervantiyê re tu feyda wî tune yani ne ji mervê xwe re ne ji însanê xwe re ne ji gelê xwe re tu feyda wî tune ye yani em vê dibêjin yani erê dibin doktor dibin endezyar wan dixwînin lê bilê feyda wan ji gelê wan nabe feyda wan ji birayê wan nabe feyda wan ji dar û dora wan çêr nabe bes însanekî ku perwerda İslamê li sevî rûnişti be Rebê xwe nas kir be bawerî axiretê di dilê wî de hebe em vê dibêjin wê ewil feyda wî bige ji dora wî û geş dora wî ew ê bige ji welatê wî jî yani însanekî bawermend bi rastî yekî welat parês e ji welatê xwe hez dike ji însanê xwe hez dike çi dike ji wan re xidmetê dike mesela ilmê xwe ji bo wan serdest dike ji bo wan îstema dike ilmê xwe dike xidmetê wan wextê doktor be bi çavê xidmetê li doktorî dine bi jiskê dinere ne ku bêje ka haqê destê min pere bidin min ez kêm pere distînim ji bo muayenê ji bo emeliyatê ji bo van şe pere bide min yani em vê dibêjin kesayet ku kêm bi şexsiyet ku kêm bi Rebê xwe ku nas nekin şêxê min van însana wek dijminê qewmê xwe xidmetê ji wan dikin tedê li wan dikin bi çavê müşterî li wan dinêrin yani endezyar jî wihan e em ê bêjin îro rê çê dikin misal dibêjim rê çê dikin xanî çê dikin çina çê dikin divê de çixwatî ji van berjewendiya xwe bikim çixwatî pere ji wan kermin bistînim li ser vê hesab dikin yani kar û kiryarê xwe fikr bala xwe geş li ser menfaeta xwe li ser berjewendiya xwe difikirin ev jî kêmasiyekî mezin e yani em zarokê xwe dişînin ku xidmeta me bikin lê wextê ku perwerdehiya İslamê li ser wan nerûnişti be helaqê İslamê ku negirtibin dizîvirin li me dibin dijminê me min er îro li zanista İstanbul navê bêjin Boğaziçi Üniversitetî zarokê me ê herî xwendekar ê herî fikrî ve bala wan jîr derin li wir dixwînin wextê ku mektebê dixwînin dibin dijminê dînê xwe dibin dijminê qewmê xwe çi dikin vana li wê dira mejiyê wan seyda min şex mejiyê wan dişon wê dira yani Rebê wan bi wan didin hindakirin gelê wan bi wan didin wek dijminkirî yani bê gelê we ku dijminê we ye gelê we paş hêştiye ji rûyê gelê we hin paş vemane pir tişta dixin qafê wan însana di aşta bilind te wextê ku mektebê xwe diqedînin dibin dijminê milletê xwe hadivir de em vê dibînin yek însan ku ilmê xwe ewil di medresê de bas bike çi qasî girîng e çi qasî hewcedarî ye em divê de em qeş dibînin yani Sayda az pirsekê min e rastî bêjim weherd mêvana rajî îro mesela welatekî ez lê dijîm li vê derê ji medrese hene mesela mizgeft hene camî hene mesela îro me tiştekî ha balkêş dîtiye em bêjin li medresê virde em bêjin çi qas welatê me da welatê ku lê dijîm Kazakistanê mesela li medresa da غینی هینکرنا حدیثا ام بیجن تفسیرا قرآنه ام بیجن سیرا ام بیجن دیروکا صحابه دیروکا پیغمبران غینی دیروکا خو هندکن دیروکا هبون تنبونا خو هندکن مثلا yani rotişteki balkeşe mesela جارنا تدنری گاوا که امام رادوه سر منباره خطبه اخته دخونه واغز دکه واغز دعوه دکه تدنری نابرا و واغزه خود ناوا خطبه خطابی که جماعت دکه ناو تجارنا نری گوتنه روشنبیری وانا سرکتی نگوتن مثلا گوتنه عاقل به گریدای امبیجن ناسنامه وان همجی به گریدای امبیجن شریعت او دین اولا اسلامی مثلا ایرو لوان مدرسه که اون زارو که دنه هنکرنه گلو تشتکی ایسا نبرا
ام بیژن درسێک لەوان زارۆکە دنا خواندنێ تشتێک وەک مینی دیرۆکی یان وەگەوان نەچاگۆ سارۆکێکی ما کووردا گوتنەکەوی تەری هەیە کەک سەیفەدی وەگۆ گوتیا دو تشت یەکیتی یەک یا دوام چی بوو بیرام چوو خواندن یەک جی خواندن یان ئەو هەر دو تشی گۆری ئیسلامێنە یان خەڵقی عەلەم تمێ ئومەتا خون گازی چتکە گازی یەکیتی بکە آیتا کو یکم نازل عرضه بیه اوا بحثا زانبونه ایرو لوان مدرسه ولات ما کردستانه دا یان عملدم باکو یان bütün Türkiye اوج ولات ما فرق ناکه نا وان مدرسه دا بگرانی که در کردجی دیروکه که ام بیجن ناسنامه کرده یان ام بیجن تکیلیه که از ها یان گوت نکه روشنبیره که کرده وقت مینی شیخ سعید نورسی بعد زمان ام بیجن تینا گوت نه هذا شو يعني دیروکا شیخ سعید يعني الحمد لله ده مدرسه مده يعني قال شيخ سعيد برتيك يا دويا جي سعيد نورسي جيبين امين سعيد كردي سعيد كردي يعني كليتاوي دناو مدرسه مده و ايلو د بش سيده işte فياكرن يعني الحمد لله تيخواندن يعني بده gelek تيخواندن ايلو دولتي ve Kürdistan'a mede yani em rahi beki kitabek em dukhulin Said Kurdini yani Said Kurdi dibê el di çiyayê Kurdistanê de mezin bûme yani vê peyve awiye tişekî balkêş got şêxê min heqîqeten em kurmanc em ji dîroka xwe hingî bêparin em dîroka xwe mecbî vakirî yani ji bo xatir ku em dîroka xwe mecbî vakiriye em dinêrin em bi dîrokê gelê dinê pezinê xwe pê didin yani em dîroka xwe pezinê xwe pê nadin halbukî di dîroka me de wek we got di vê nêdî de Şêx Saîd heye durvî de tu nerî Selahattin Eyyûbî heye yani yani Selahattin Eyyûbî jî Sedokê me yê Kurda yekê mînî yani ew bi destê wî Rebê Alemê muzafirê mezin daye Qudusê feteh kiriye û di wekî dinê jê de em dinerin di dîroka İslamê de Kurda bi İslamê piştî ku müşerref bûne pir fetha kirine pir tiştê qenc kirine ama halbuk em maalesef mixabin em dinerin îro em kurmanc maalesef wek hêşê me ji serê me birine yani wek hêşê me format avîtine çaw bi kitabê format avîtine hêşê me ji serê me çiye yani îro feqîyê Teylan em ji bo çi naxwînin norê feqîyê Teylan alimê me ye Ahmedê Xanê alimê me ye wekî dinê van alimê dinê em li çanda wan li edebiyata wan dinerin pir astekî bilind e ji bo çi xatir em wana naxwînin yani hakikaten hewceye di medresê me de ê gelerî jî gişî yani em dîroka Kurda ku em ji kê de re hatine em bi çi havê bûne Müslüman bede ku em Müslüman bûn em çi rewşê de bûn İslam çi ehlaqî daye ser me kesayeta me bi çi havê bilind kiriye İslam hewceyê em wana bi gelê xwe bidin naskirin binêre ji bo hatê ku me ev zanista me nedaye gelê xwe hinek insanî çepkir tenê dibe İslamiyet Kurda paş ve hiştiye piştî Kurd bunu Müslüman paş ve mane yani ve fikra Sayda bi taybetî gotine ha gelekin nava miletê me tê xebatê esasiyata xwe gunekarê tînin ser İslamê dine sektanî ev bar dikeve ser melê îmama wek mervê mînî me em vê fikrê biguherin İslam yan ne ziyana Kurda ye problem ne dinde ye problem me Kurda xwe de ye kerem yani ez vê bêjim di 639 de Cenab-ı Hazreti Ömer wextê ku Kurdistanê feteh kir Müslümana de beriya ku Diyarbekir Amedê bibe Müslüman yani ew de feteh bibe ez vê kursasî bêjim mesela Bizans û Sasanî di nav hev de ew derê li hevdû diqulubandin cana keste sê Sasanî
cana diket tese Bizansi. Her kiran qawm ku Diyarbakır yani ku Amedê bigirtana li wir qetliam dikir. Yani koka kurmanca danîtin. Kurmanc dibe yani dîroknas vê dibêjin. Dibe kurmanca wextê ku beriya bibe İmparatora Müslüman Bizantiye yani İmparatora Farsa are erê ser Arslan. Ahmet şar kirine. Ser Rast e. bajar Ahmet'e. Yani Kete cana bir destê kî zanî ay milletê wira qir kiriye temê. Ama berê serhatiya Hazreti Ömer belê me fehm kir. Kerem ku hûn devam bikin. Seyda. Sizden birayê me Seyfeddîn temasê gelek meselê xweş kir, gelek koniyê xweş. Heqîqeten di dîrokê da, di dîroka me da em vêga jî dinêrin. Gelek alimê zana, gelek alimê ku pêşiya ümmetê vekiribin ji qewmê me ji me derket. Weka Saîdê Nûrsî, Saîdê Kurdî ku em dibêjin. Îjar gava dinê çend kelîme hat basê ku em dîroka xwe naxwînin ya jî me dîroka xwe ji bîr kiriye. Esil bi me dan ji bîrkirinê Seydayê ne destê me da. Yani em qewmê me yani tofanekî wer bi serê me da hat, teşxelekî wer bi serê me da hat, bela û afatekî wer bi serê me da hat, yani dîrokê li wir bihêle me mücadele hebûna xwe dikir ka ku em bimînin li ser rûyê erdê em nemînin. Yani tiştekî wiha qeleandinekî wiha bi serê me da. Mesela li medresê me bira em bêj gelek welatê Musulmana dîtiye ewna alîkî ve bi dîn ve tev digerin diçin alîkî jî mesela nasnama xwin û dîroka xwin pêş dixin. Bona ku ew zaroka ku dixwine bingeha xwe bizanbe mesela. Belkî alîkî de ev jî têmasî ke mesela hêla me Kurda da em bêjin em şerîetê tişta pêwîstî ku xelkê elem ji me re xisiya ferz emîn dibin lê alîkî jî mesela em zanin xelkê elem cur be cur rengê milleta daye, zimana daye. Yan ev tişta Xwedê ji me re ji bartiye. Eger pêwîstî hesa heye ku em li medresê xwe da em jî bi temamî na hema nêvcî sedî em bêjin piştîşiya yek em bêjin em bikarin ser esasiyetê here mezin em bikarin wan zarokê xwe em bina naskirnê dîrokê. Mesela wek çago haqa sehebe hene Kurd bûne em bêjin gotinê rewşenbîrê me em bêjin wek mîn Saîd Nûrsî, Şêx Saîd yedina mesela. Kerem kin. Seyda li me bibarin telefona me sincirê tê girtin ruha pir germ e. Yani temaşevanê me bira Hûn maşallah bi xwe jî germin. Birayê Seyfeddîn. Lejva razî be, Xwedê razî be. Seyda peyvkî me kurmanca heye ez kurtasî bêjim dibe Em her gotin dar dibêjin em bibne ba nevne bager. Em wextê gotin dibêjin em bibne ba bira bayê nerm ve. Wextê rûyê me dikeve ku meriv pakiyayê hîs dike. Em nevne bager hêdî hêdî înşallah em meselê Kurd bîne mane kirin. inşallah. Kerem kin Seydî. Şêxê min peyvkî me kurmanca heye dibe her dar li ser koka xweşîn tê. Belê, belê. Wextê ku em koka xwe em esrê xwe hinda bikin wê yek bêje ez Türküm, yek bê ez İngilîzim, yek bê ez Erebim, yek bê ez Rûsum koka xwe hinda bike. Yani wek çê wek tu mirîşkê tu bikî qartal. Ji mirîşkê qartal çê dibe? Na. Ji qartal jî mirîşkê nabe. Her heywanekî her ajarekî li ser tebiatê xwe dimeşe. Îro yek kurmancekî tu esrî wî pê bidî hindakirin û tu bêjî tu evî vê însana ji bo xatirê ku ji esrê xwe dûr ketiye wê fêda wî ji wir jî tinebe wê fêda wî ji gelê wî jî tinebe belkî wê bibe cimnê gelê xwe. Binêre îro dîroka me de êk tadê pir li me kirine pirê wan kurmancin. Wan kurmancî ku esrê xwe hindakirine. Yani îro Wezîrê Tirkiye pirê wan ê ku tadê li kurmanca dikin li esrê wan di kolî li nêrî kurmancin. Kurmancin ji bo xatirê ku eslê wan ji wan hatiye bîrvekirin wan ji eslê wan dûr xistine wan kirine cimnê qewmê wan. Ji ber vê qasê
her yekî hewce ku dîroka xwe nas bike. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dibe yek insanı ki asrê xwe henda bike, asrê xwe inkar bike dibe neşmeyî. Ji vir tê yanî. Yani ez kurmancım ez nabêjim ku ez kurdatiya xwe bi ser hekesî me ku ez insana çêtirim vê tiştê em nikarin bêjin. Bes wextê yek were bi jopa, bi zordestî, bi tehdê, bi xapandinê ji me bêje ma tu ne kurmancî, tu Türkî ya tu Erebî ya tu Farsî yan tu Özbekî yan tu Rusî wextê ku bi zorê ev tişta bi min bide kirin û min esê xwe ji bîr vakir min xwek wan dît ez ê çi bikim ez ê di xîzmeta wan de bim. Ji bo xatir ke ew asta wan bilind bibe ez ê ji bo wan bişuxulim. Ji bo gelê xwe ez naşuxulim. Çünkü ewana dijmatî bi gelê min dikin ku ji min dibe tu ne kurmancî. Wextê ku yek vê însanê nîcatperestî li min bike wê nexwaze ku ez xîzmeta gelê xwe bikim. Yani hewceye niha mesela Seyda Melek Helbara tiştekî xweş gote her pêxemberekî her qastekî li ser zimanê gelê xwe hatiye. Li ser yani gelê xwe re fêm bike gelê xwe hatiye. Ev çawa çê dibe Vya temane insanê ku xwe nas bike, insanê ku dîroka xwe nas bike, insanê ku bav û karê xwe nas bike, wê kar bi xîzmetê ji gelê xwe bike. Binêre. Em mînaxekî pir xweş balkêş bînin. Peyxemberê me Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem em çi dibêjin? Em qala 24 bavî dikin, ne warê? Muhammed kurê Abdullah, Abdullah kurê Abdulmuttalib, Abdulmuttalib em dijbêrin 24 bava. Ji bo çi? Ji bo xatir ke eslî wî تحقیق بکن اویا کوکاوی اوه لمت که ام جی ام کوکا خو ناس بکن دا کو ام نی خپاندن ام جی وان قومه دن را خدمت نکن ام خدمت خوش گله خور بکن ایرو گله ما د علمی ده د برجواندی ده د ابوری ده برچتا ده د پاشته هشتنه اما تو دنری ای جیره ما ای زانه ما جوان دبه تو ترکی ورا خدمتش ترکار بکن تو عربی ورا خدمتش عرب بکه تو اوی یعنی مجی وان جستری وان وقت دخل مجی کی نوت خنسری وان اوی خطره کی مزن ویا یعنی حوجه ام ربی خو چاک ام نازکن حوجه ام خوجی ناس بکن وقت که ام خو ناس بکن امی نه خپاندن یعنی ایرو کو ام وقت که ام خدمتش گلی خو بکن امی اول ربی وان بوان بدن ناس کرن امی اولی وان دینی وان بوان بدن ناس کرن اما جوان بجه که هن کینه مشکلی را هاتنه بنره هن به اسلامی بلند بون هاتن آستا کی بلند وریا که هن مسلمان بن منها گوته ساسانی او بیزان چاوا چی دانتی تری کرده تعدیل کرده کرن قطع عمل وان کرن حتی هنه گیروکناس دبین کرده هاتن حرکی وها ایسا گوشته امریه دخارن و هویش بیادمان ساقدمان yani ve havayı tadil vakırı bu. Piştik Kürt bu Müslüman İslam şeref davan. İslam revan bilinkir. İda Kürt bun fetha kirin. Yani elhamdülillah çıkası Kürmanca İslam'ı hizmet kir Rabbi alemi bideste van pır fethim bezin çekir. O fetha talici bu kutsi çi bu yani. Enbiya baş bizanı bil. Kürmanca bir İslam'ı şeref nas bunu şeref bilin bunu. Kürmanca bir İslam'ı beriye haditine. Yani vakti ki Kürmanc asli xo henda dikin, dîroka xo henda dikin, koka xo henda dikin, xo vek kavmekî dinê dibînin, tu dinêrî mesela misalan dibêjim. Yek insan dibe ez Kürmancim, ez Kurdî tiştexilim, ez Kurdihêsim, ez nîcatperestî Kurda me. Ama tu dinêrî camiyetî di mala wî tindeyî. Ama tu dinêrî mervatî di mala wî tindeyî. Ama tu dinêrî lehengî di mala wî tindeyî. Ama tu dinêrî yani wan wesfê ku Rabbi alemê daye me Kurda, wan tê tineye. Bes Kurdayetî bi zimanê xwe tenê dike. Dibe ez Kurmancim, bi Kurdî diştexilim, ava ez bû Kurdihês. Kurdihêsî ne vê qeydiye. Yek insan ku bêje ez Kurdihêsim ya ez Kurmancim, hewceye ji welatiyê xwe, ji gelê xwe re xîzmetê bike. Binêr Pêxemberê me sallallahu aleyhi ve sellem. Em di jiyana wî dinêr. Wextê ku hatiye Medînê çi kiriye? Ewil mizgetê wî çêkiriye, mizgetê çêkiriye. Di mizgetê de ehl-i sufa kom kiriye, li wir ilim daye wan.
çarşı pazara Müslümana çekili, ava kiriye. Yani hem de ilmi de, hem de çanda da, hem de avuyi de ji bu hatık ev gela peş tahare ne xebat kirne. Bes tene ne gotiye Rabbi ve Allah'ı ulmeci. Bükün o eftişan tene ne gotiye. Şan gotiye lepere ji bu hatık ev gelehan yek de ilmi de peş taharin, yek de aburi de peş taharin, yek de çand u hünere xat peş taharin. Peygamberime gerek xebata kiriye. Beji bibinin yani. Menere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hazretine Akabe'de çıkırıya Mus'ab-ı Kurey Ömer şandiye Medine're, şandiye Ciyesebe're. Maşallah. Gotne sayda fırxaşın. Az hamd mam zok caveyi bulmaz. Rab tamam caveyi veri. Ha qasi kadma kurbuna gotne viyada. Sayda aspekta ki mava. Roja iro gori قاعده زمانی که ام گشت دجید مثلا به سیدای ما ام بیجن شغی ما مال ما مثلا ایرو چه خواته که ایرو اساته کرنه مثلا ایرو یعنی از خواستم بیجم ایرو زاروکه که لمدرسه تینا خواندنه بگرانی سر چه زمانی سکنن زمانی مثلا برای ما ترکی سکنن یا زمانی ما کردی سکنن یا چه زمانی با مثلا اون یک جا او زاروکی با دخونم بگرانی چه زاروکن زاره کردانه یا زاروکی برای ما مسلمان دنینه بگرانی چه زمان و چه زاروک دخونم بگرانی مدرسه و مدرسه ما لآمد حفظ حب مدرسه ما هن ماشاءالله خدا من دو حفظ حب كم دبيجن ناوي مدرسة ما يكيتيا عالم ومدرسة يعني اتحاد هم دبيجن اتحاد ناوي ذكر ناوي يكيتيا عالم ومدرسة يعني بقران عالم دا گش کردن یان تمامی بتون ملت نو امت دانه سیدا براستی تف کردن فقط دل ما قلب ما حميز آمش تمام برای مرا ذكري يعني مثلا ببيجن دنابا فقيه منا شاگرت منا جالي ولات اي غربي ام ببيجن اي روجاوا حتى اسطنبول جي هنن فقط ديسا عسل وان كرد بونن جوان در ناچون ایجاد بزمان جي گرانی کردیه فقط جبکو د باجارا دا د شهرا دا زمان کردی هاتی هلانینه و هنک برای من دفر زازا هن زمان زازاتی وانا جی برکو کرمانجی نزانن زمان مشترک به ترکی درس داینه به ترکی درس داینه فقط دیسا جی مثلا لگلک مدرسه ما کردینن ما بخو مثلا دما خدا جی ما کردی خوان حتی از بخوجی مثلا کو از درسه بدم ام به کردی دادن گرانی کردیه دیسا مثلا گرانی کتاب من بره شیخ احمد خانه نهج الانام کو ام ببیجن یا جی گلیزار حموکان نوبهار کو ام به زمان کردی ام وانا ددن وان یعنی درس زمان کردی یعنی فرهنگا کردی عربی و برای ما عرب جیهن دنابا مدا یان اون زمان کردی جی آلی که و زمان کردی جی اون پروردت کم ته وی معنی یان اون گوتن شریعت چاد در زمان کردی پرورد کم وارد بله ام گوتن شریعت جی به کردی به زمان کردی مثلا نحوه صرفه ام یا جی حدیثه ام به کردی جوان راد بیجن غیری وی زارو که کو دست پیته کرنه ام فرهنگا کردی لغت یعنی به ترکی به سوزلک فرهنگا کردی کو شیخ احمد گلیزار هموکان کو ام دبیجن نوبهار یعنی نوبهار زاروکان گلیزار هموکان گلک دولمنده کتابکی گلک دولمنده
em vî zimanî em nîşanî zarok adin zarokê me yani hînî ferhenga Kurdî û Erebî dibin û Kurdiyeke em bibêjin ne ku gotinê Tirkî di nav dabin Kurdiya asıl yani gotinê Kurdiyê bi kok yani em wê dersê dirwan û di nava me de Ereb jî henin mesela Erebê menê Sêrtê bajarê Sêrtê bajarê Mêrdînê bajarê Rihayê di nava me de Ereb jî henin ji ber vî zimanê müşterek bi pirî Tirkî jî têdayîne ama Kurdî yani em zarokê xwe bi vî şeklî perwerde dikin şêxê min. خدا سبکای بداوه خدا کرنا کندکن خلق عالم به برکت بکه Amin. خلق عالم حشه هر کردکی مسلمان رونی بکه خدا یکیتی آوا بکه انشالله براتیا مگیش که محکم که سیدا Kerem min xwe biyajî bigota ser medreseya mesela me got navê medresa me Yekîtiyê Yekîtiya alima û medresa salê carê em civînê li Amedê li merkeza xwe navenda medreseya me şol Amedê ye em temamê alimê seyda û zanayê Kurda bi giranî ji sedî not alimê em bibêje êmenê Îranê êmenê Iraqê Kurdistana Iraqê Sûriyê êl çar terefê dunyayê bela bûye û şêx û meşayixê Türkiye jî Kurdistana ku em têda dijîn dora 500 700 alim li vê derê dijîn weka du sê rojan em mijarê me jî mesela îro çima ümmeta İslamê bi xusûsî bi taybetî Kurd çima em ketinin vî halî çima îro mesela bibêje alema İslamê pêş de em naçin lazim e em çi bikin li ser vî bi rojan em xeber didin em civînê wiha çê dikin ne hew medrese tenîye weka ku birayê me Seyfeddîn zanayê me ku got ne ku mesela İslam nimêj bike rojî bigire û dînekî di têkiliya te û navbêna xweda dayî na yani îro bi derdê gelê xwe ra bi derdê milletê xwe ra em eleqedar ki mesela li vê derê medresa me millet pirî wî tên şerîetê yani meselê xunê ku di nav xweda çêbûyî şer û pevçûn wekî di bi derada naçin tên medresê em li vê derê em bi rojkî carna du roj em bibe em wan li hev tînin em sulhê navbêna wan da çê dikin ew ku hinek meselenin 5 sale şêxên 5 sale şer û pevçûna wan dewam kirinin em dirin sekinandinê em wan li hev tînin dibinê Qur'anê ra wan derbas dikin li vê derê em bûnin şahid vîdeoyê me jî henin hinek em bibê meselê ku di mehkemê dewletê da tam 5 sal dewam dike çê nebûye çareser nebûye dev jê berdanin hanînin medresa me şerîetê di saetekî da me ji wan re hel kirinin her du serî jî me ji hev qetandinin yanî bi derdê gelê xwe ra bi derdê milletê xwe ra bi derdê welatiyê xwe ra em hemderdin yanî ne ku em wan cida dêlin pirsgirêkê we hebe derdê we hebe kîl ku derê dimirin dimînin eleqa me pê tune em nabêjin yanî serê kê bihêşin em li ber serê hemwelatiyê xwe derdê wan derdê me ye yanî viya ne ku Müslüman bi em ji viya tenê rawerenin yani ya îro însanekî ji kîja olî dibe ji kîja dînî dibe wexta ku were ba me derdê xwe ji me ra bîne bawer bikî hem ji bo ku ji hev qetandina wan وگر حکم مهبه اوی کلی تعدی بکه ام دبن آستنگ و دبن مانع و جیر ام نایلن لوی انسانی جی تعدی بکرنه یعنی برا دینی وی جودا به یعنی دین اسلام دا وکا کنجی زانن انسانیتی هیه عدالت هیه وکوی هیه دوی وارده مثلا حضرت علی کچوی محکمه یهودی زرخ حضرت علی جه استندیه بقرار محکمه حضرت علی خلیفه بوی رئیس جمهور بوی نکاری بوی زرخ خوش یکی جهو بستینه لورا قرار شریعت العالی جهو بوی یعنی الحمدلله ام خدیه دینه کی وهانن ام لپی رهبرو و خلیفه اسلامي صحابیه بوی شکلینن یعنی جبر وی یعنی درد همولاتی ما کید ببرابه به درد میه یعنی پرسکریک آوی سرهشاندن آوی
که مظلوم به مظلومیت آوی دینی وی چه دبه برا ببه او ام لبر سری وینن لورا پیغمبر مدبه اتقو دعوت المظلومی دبه جنفر مظلوما بترسن نابه جنفر مسلمانا بترسن بنیر دینی وی نابه جا نابه نفر مؤمنا بترسن مسلمان دبه مظلوم دبه که مظلوم جهو بجی دبه که فلا بجی دبه که دینه کی وینه دنه هبه فقط وقتا که ظلم لی بکرنه خدای تعالی ویا قبول ناکش بر خدای قبول ناک امجی ویا قبول ناکن بشکل وقتا که مگود نکو هوا مدرسه ام درس زاروکا بدن و او دین و اسلام و قرآن تنه نا بویارا پرسکریکی وان هبن درد وان هبن پرسکریکی وان آیلوی ای مثلا نافخایی یعنی هبن ام لبا وانن ام لبر سری وانن و روزا کتو باور بگی مثلا نیم با ما معلوم یعنی کردنگی نرحتن قیزو رواندن دبه خیداندن دبه مثلا عرضا دبه نه با ما مدرسه ما تنهی و تنجی قدر مدزانن یعنی قیمت مدزانن ام کبنا مسئله وان ام مسئله وان جهو ددن عالی ام بشکل کی خوشک مسئله وان حل دکن ام عولی جوان را وهاد بیجن ام دبین بنیر اگر هم ما قبول دکن ام دی کبن دعواوه هم گوتنا ما قرارا ما حکم ما هم قبول دکن ام تی کبن مسئله اکون قبول ناکن ام ناکبنی پیشی ام وی سوزه جوان دگرن پشتی گربه تمام قرارا و هم بدن قرارا و هم قبول دکن سر مجرا خوارف یا قبول دکن پاشی ام واگوداری دکن بشاهد به اثبات پشتی کو ifade وانم گوداری دکن ام جورا دبن تو حقلی تو مافداری یا جی تو نحقی ام واجب وتنه ددن قطاندنه شیخ من گوتنه فرق خوشن سیده اب گوتنه اگو راستی بیجی یعنی ایرو عالم کرده امام کرده برپرسیاری اولی که ها جوان از همو پارچه کردستان ولات ما لعماده رنگین اواد شگی پر باشه پر بالکیشه از ها ده فکرم گواه تاساگو حشه خود از دوم تینم اگر هر یک جوان هر یک ما بدلکی وکری گازی خدای بکه و هر یک ما فکری خود بینه میدان دا گوتنه خود بیجه و حرکت بکه از بار دکم خلق علم یه انجام اگه پاک دخه پیشی هر یکی من یعنی ایرو مروه امام مروه سیدا مله عالم او مروه یکو همو ایشه ملت سر باری وانه یعنی گرانی که مالباتا که به هجان دویجن درد کل ملت چه هیا عشیره هفتینن عشیره که 5 سال 40 سال دشمنتای کینه هف را دکشینن ایرو نکار نه هف را زمین ببینن ایرو نقطه که هف هاتن اواته و دو شریعت تا و دین خوده یعنی پیچوی دین خوده دونه هم بیشن سبب یکی مالباتا 40-50 سال هف کشتن هف را کین کرنه بریا شریعت ایرو هف گونه ایرو امجی دکارن وین او پیوسته کد که سر ملی ما ام بین نجی ملت خرونای بکن ام یکی نوا ایلاخون جواکی خدا چی بکن سیدا برای خلق علم او جوینه اسا خلق علم به برکت بکن به انجام بکن راستی جی که فایده وان جوینا کری ملت بی کری دین ما بی علما بی بین اثر کلاوا آرامی براتی او یکیتی حس کرنه ده انشالله فایده از پرسات داویجی بدم پروگرام ما بر دایبونا خودته سیدا جی بار بکه هنکی اکا خورا مجرد و تخمین بکن سیدا سیفتینه برا سیدا پرسک ها بدم مثلا امزانن هر مکتبک خیلی درس خواندن نیفسار امبیجن خیلی وی سپور های سپور درس سپوری بله
ایران زانن سپور اوجی پارچه کی سنت رسول اکرم علیه الصلاة والسلام ام زانن پیغمبر علیه الصلاة والسلام راب حس کریه ام بیشن دیارشا راوی گلاش حس کریه مثلا سر حسبه ام بیشن حسب زین کریه سر حسبه در رکیف ام بیشن سپوراس حس کریه ام بیشن چه قاستشت اف سنت نوبرا مدرسه دا ته عمل کرن یان وقت مینی سپوری ام بیشن فوتبول والیبول ام بیشن باکسیتبول ام بیشن دا گلاش راو اف چتانا ته نخفتانده بنا هنکی بنا زارو که انترسان بده ام بیشن ولا بله سيدة ام نکنجی زاروكي ما لما زوري دكو مجبور بكن جي فترة خورتا خوينا وان دكالج برو خوينا وان دكالج بالتركيد بي سوسيال اكتيفيتي يعني ام مجبور ام رياج وان رافا بكن البش مدرسة ما سيدا سحامنا توبي هي سحامنا توبي هي ام ببيجن طلبي ما تيدا دليزن وجغيري ويجي مثلا لیستی کدناوا مدا هنن چه دبن یعنی ام جساله چند جرا ام فقیه خونه ام دبن دروی مدرسه ام دبن وقت ام دی پیکنیک چولا یا ناو باخشا لوی درش خورا جغیری یعنی لیستی کا مدرسه نا جوی درجی مثلا دلیزن خورا کیف دکن فقط نه بدلی میه یعنی جمرا کیمه انا جبونا که ام ویاب بیجن سر مثلا تمام مثلا مسئله کیه انا دیروکا مدا که هم دنیرن جمهوریت وردا یا جی وقتا به دولت عثمانی که پرچه بو ما پیشیا خو ندی خلقی هم کرم پاری انا نانه کی جبونا که مرف بخو لازم توی نانی بکی پاری تکاره بی بخوی تو ببین نانه کی صاف کردی ام ده توماری ام یا بخون یا و دوی مبقلش یا جی نممکن مروینانی بخوش بونا توینانی بخوی تو بگی پاری ایجا خلقی هم پرچه کرن یعنی هنه کم نالی ترکیه جان سکنانده پاری کرم کرد هنه کم لالی از بزمان مدوه پاری سوا تماشاوان محوالی سراخ ببن پاری نین کرم کرد پاری نان راسته پاری نان ایجاد مثلا امدنیرن yani قوم کرمانش کرج وقت آندن سینور دان علیمه yani اجنبی نیار اسلام جدول خدانی برخو و بقلم آخو خط کشاندن yani ام کرمانش ام کرد ام هنک دان علی سوریه هنک دان علی عراقی ام هنک دان علی ایرانی ام هنک لبی دریشتن هنک یدن ام سرگونی نفی ولات یدن کرن yani رو مثلا لکردستان عراقی یا جملا سوریه ام لاوردن رند عیدا دا دچون بر تیلا سینور لور هفود دیتن تدنری باب لویالی اولاد لویالیه قرابق لویالی ادن لویالیه خالتی لویالیه ام ببیجمت لویالیه خال لویالیه yani اقربای هبن ولات جهودن آیلینی yani توفانه کی به وی شکلی بسری مداد شپروی د پروردهیه دا جی مدربک پرمزن پار ایرو وقتا کو ام ببیجن انا امکان د دست مدا هبانا حکم د دست مدا هبانا و مدرسه منا نبوی حالی بوا نبوی شکلی بنا و مثلا جی فوتبال جی لیسکا توپ آیری اولی بول آیری ام بيجه هناك عادت من بري لیسکی کردا مثلا و بوی شکلی باتانا کرنه و دیسپلین و نظام مدرسه و بشکل کی جدا بانا فقط جبر کو ما پیشیا خو ندی ما بری خو ندی ام د مجادله هبون و تنبون خدا بو انا بزوری ام دکارن پروردهیه دا يعني معلومه سيداي دبي اصول الفقه دا اول كي هي قاعده كي دبي ما لا يدرك كله لا يترك كله تشتكي بالتواي تزف نكرزي بالتواي برجي نده تشتكي بقشتكي تزف نكر تنكاري وتبي بالتمامي بقري اما بالتمامي جي بر نده
ایجاد پروردهیه و دوان امکانا دا اره ام نکار ممیزه کرم به وقت مکتبه ام ببیجن ای آلی روز آوا به اساسی به کوکی ام نکارم بدن زاروکی خو به سیپوره ده به هر هوای خو همه ام جبه ما چه داوان مکاری گو ام چه خلاص کن بوان امکان خونه قط بوان امکان خونه کم مکاری و ام چه پاسانا زمان خو عرف و عادت خو ام دین خو ام چه پاسانا ام کاری بون محافظه بکن برای من سیفدی جی تشکی خوش گوت اکد بیرامه بنیر عرب اثر کرداد بیجم عرب وقتی که اسلام تونه بون شبان دوارا بون نظام بون پاجداکتی بون هفو دو خوارن هفو دو کشتن بکشتن مشهور اما اسلام هات اسلام او کرن انسان او بخود بیجه اعتراف شي دکن او کرن ظلام او کرن انسان او کرن خودی دولت او کرن ادارهوان دنیای پسی کو دبز اسلام بردان او بخود بیم رزیل بون ام پریشان بون ایرو حال وان تدی خویای دورا ترکاب اسلام اگر دولت عثمانی بی اسلام اگر پیش دا چون لگل قطاع حکم کرن دولت عثمانی 62 سالی 60 سال زیادتر بون ادارهوان بون امپراتور بچه بون بی اسلام بون فقط وقتا که دبز اسلام بردان دا بین اوروپا ام بيج جمهوريت وفردا تلي دنيري رو حال تركا اوجي رزيل وبريشانن هر جاري لبر هنك دريانن يعني حالي وان برچاواي كرداشي الدوره صلاح الدين ايوبي ياجي وقتا كو باسلام يگر كرد بيجدا چون كرد بون دولت كرد بون سرفراز بون جلك جي قطع كرن حكمي وان ديروكا وان لبرچاواي فقط وقتا كو واجي دبجي اسلام بردا يرو حالي كردا ام دبينن چه روشه دایه چاره سریا بیا چیه ام دی سال دین خو بگیرن به زاروکی خو به پیرکی خو به جوان خو به اختیار خو به عالم خو به ملای خو به زانای خو به ماموسه خو به معلم خو ام ته وقتا ام دست باب دین اسلامی والله سربلندایا مجی زافرا مجی و سرفرازیا مجی پرو نیز بیانی دوی باوریه دانن سبب اگوان پاجداجی کتنن ام جدین خودور کتنن یا حدیث سیدا یا جی گوتنه پیشیایه تدی ام بیاد بیجن دبی لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها آخر أمتي پاشیا أمتي كو أمن إصلاح نابن أم چه نابن أم حضور نابنن ام بختوار نابن ام دلشادی نابینن حتانی که ام وکا اول امتی بچه حضور دید دوره صحابیا بچه بختواری دید بچه دلشاد بون بچه سرفراز بون بچه پیشدا چون بچه زنگین بون دولمن بون عالی اقتصادی دا عالی حضوری دا او بچه بون آنجا امجی آخره وی آنجا ام بوی ببن که اوجی اسلام دین خدای تعالیه ایجا الحمدلله خدمت وکا ای برای ما یعنی و خدمتات کن به قنال تلویزیونا بربانک انشالله کرده کل 4 طرف دنیای دجین به وسیله ناس کرنا ما هشیاریا ما ام دیسا دست خوب بدن هف ام هشی خوب بدن سری خود ام هفو دو حمیز کن ام هنگی بسر هف دا بگرین ام چما گلو بلا بونن ام تفزار باوکی بون ام اولاد باوکی بون اف چه سری ما مالا ما شوتی خانیه ما خرابو ام هر یک بجیگی دا چون اف چه لما قومی لازم ایجاد ام ورن با هف ام هنگی بسر هف دا بگرین ام هفو دو حمیز کن ام هفو دو بجدینن ام هفو دو برنن انشالله به سبب آزادی ما و دین ما و پیشکتنا ما و سرفرازی ما بیزنا خود از دوی باوری دامه از دوی قناعت دامه ادوی هیوی دامش ام خوخ زمین هاو را نبینن تو کس نکاره زمین ما را ببینن سیده بله درده ما اجما پیشتر تو کس درده ما نزانه قطعی درده باشتر زانه گوتنه پیشه ادوی برینا کو به دست خود مرف درمان نکه
دبي وبرين راحت نابه دبي صاغ نابه لازم تبرين اخو بدست خود درمان بكي بله انسان کو جان خود بخل لاش خود نخورینه یکی دنه لاش مرف وجودا مرف بخورینه دل مرف راحت ناکه نزانه کو دخوره گوری که خوب بکر راحت بونه سانا دا چای اکید نبخورینه راست خدا ایمان ابدا سیدا خدا جوا راضی به خدا برا برکت لوان خاندوانه کن درسا دنه وان دا خلق علم برا آلیکار ببه برا زنیکت نکر باش بستینن جوان عالم نباش داره بإذن خدا دین خوبن ملت خوبن قطعی ملت قومی سر هف بکن بجیبین عرده که سر کلاوه براتی انشاءالله ایلا مجید کرده مجید جعبیان حشیوان دلیوان روحیان رونیک بکن آمین زمانه هف باشتر فهم بکن نیزینگی دلی هف ببن آمین دمکن نیزینگ دا یکو دلا ده خلق عالم سرفراز بکن انشاءالله آمین آمین هم في دنیا هم آخرته بله سپاسیا مارا های گلی میوانا اگر پرسکا داوی تنه پروگرام ما ته داویه سیدا اگر پرسکا داوی تنه يا ببيجن الله اعلم سعيده كرديه دبيجه ياجي طلبيويه دبيجه جبر كرد نبون دولات ظلم لكسي نكرنن تعدل لكسي نكرنن تدي حكم نكادن دستيوان ايكو حكم كرنن ظلم كرنن بدولتي كرنن اجاد بي كرد جبر دائما مظلوم بونن تعداوان لكسي ناتن كرنه يعني حسكرنا وان دلي ملاتي داي دبي ان شاء الله وجفينا امتي چاره سريا امتي يسكيتيا امتي وسر دست وان مظلوم ابه çünkü millet وان قبول دكا ظلم لكسي نكرن ظلم لوانات نكرن تعدل لكسي نكرن ان شاء الله باسلام دبي ويكيتيا امتي جي نا كردا امتا اسلامي وسر دست و كردا يعني çünkü لورا دائما مظلومان دائما حيسر شعبي وان هاتنن دائما تعداديتنن تعداوان لكسي ناتن كنه كينا وان نفرت وان نكتي دلي تكسي جبروي دبي يعني غازي كرنه لكي بك خلق وان قبول دك يعني ان شاء الله دبي باوري دانه یان جارنا ام دعای پیغمبر دنرن پیش دعا نفسا خون رحی خو کرنا سیدا پشت او دعاها تدوي اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب يوم پیش تو نفسا خودکی پاش ده بابا پاش ودا دکی ولا ام خودی ان شاء الله ام نفسا خود بکن ان شاء پاش الله امت بکن ان شاء الله یا نوا امت دا حال مشگش که خرافته بله بله هم مظلوم ان شاء الله خود باورم خود دعای مزو قبول بکه زو پیش بخه ان شاء الله یعنی هر ترکه و یکیتیه ام زمین هف را ببینیم چاره او تا خود راضی به راجوی خلق اخبار بکم اب پروگرام بوارا یک جی سیدای سیف الدین را پروگرام دایی نبه ان شاء الله همه پراخونه براتی چه بکن همه یک جار ها جار در نه پروگرام دا همه به هر را خود گمانم پروگرام ما اوه نبتوی همه برها دیسه در پروگرام دا انشاءالله تماشاوان حجاب ببنه میوانه مالی تماشاوانه خدا جوار راجی با تلویزیون آوادانه و پروگرام اون دعا که با داوی بکن سیدا اون دعا که بکن ام دعای با ختمه و پروگرامه بکن انشاءالله کرم یا ربی تشتی که پیغمبرت علیه السلام خواستی ام جشت دخوازن یا ربی و تشتی که رسولت علیه السلام نخواستی جه دور کتیه تو مجی جه دور بکی تو اولاد ما صالوک ما ده امر خدا یا ربی ده امر اسلام و قرآن دا ده امر دی و باوی وادا تو بدی را کرنه اولاد ما نسلا ما تو بگی نسلا قرآن یا ربی ده خدمت دین و ولات و مملکت ما دا تو بدی را کرنه یا ربی
تو روزا منا ایرو جدو چیتر بکی یا ربی تو صبح جی صبح مجیش ایرو چیتر بکی یا ربی یا ربی تو کینه خوینه شینه جناوا مبدی را کرنه یا ربی ما جهف کتنه جبهف کتنه لهف کتنه یا ربی تو ما محافظه بکی تو ما دور بکی دست یکیتی یا ربی تو ناوا مدا چه بکی تو براتی که کوک انصار و مهاجره یا ربی تو تیخی ناوا ما تو مبهف شیرین بکی یا ربی تو اتفاقا ما یکیتیا ما براتیا ما لسر اسلامه لسر حقه لسر حقوق لسر ماف و عدالت تو بدی شکرنه یا ربی و نیار اسلامه تو شاش بکی یا ربی تو نهیزا وانجهب دا بخین یا ربی تو اختلاف جهف کتنه تو بخیناوا نیار اسلامه یا ربی اوی کنو دست وان حتا عنیش که دخینا مسلمان دایه ام خوینه شر نخوازن فقط جبوی که مجبیرا بکی یا ربی تو خوب خوان بره هف بدی یا ربی مجبیرا بکی یا ربی تو یکیتی و وحدت و عزت اسلام و آمد تو دیسا چه بکی یا ربی هیویا ما دعا ما غازیا ما نیازا مشتاف یا ربی تو دعای ما قبول بکی دعا مظلوما مقبوله تو دعا ما قبول بکی یا ربی تو حرمتا حبیب خو حضرت محمد علیه الصلاة والسلام بحرمتا اسم خونه اعظم نبی خونه محترم بکی یا ربی تو دعا ما قبول بکی یا ربی آمین آمین والحمد لله رب العالمين بحرمة سيد المرسلين جرح مريه ما وروح مريه تماشوانا اوي كل ما تماشا كرنن وجرح مريه تلفزيونا بربانجي را الفاتحة معها الصلوات گلی تماشاوان هجا ام جارک دن ام گیش نداویا و پروگراما خدا به پروگراما برنامه ما انشالله ام جارک دن پروگراما هاتی دا ام دیسا بوارا و بمن خیر خاشی دا خدا جوار رازی و خدا برکتا خوان نصر و گشکا خوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته